Menor de edad at king gulot ning bomb threat comment merakap king Angeles. Dagdag sweldo kareng talapagobra king Central Luzon epektibo king October 30. 60% na rin Pilipino mimimwa king korupsyon agpang king Octa Research. MRF king Sapang Balen planong gawang Bamboo Park. Walter Mart mabalakat makabuklat na. Kaya pa oras kabalen. Kayan tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV44, magyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Porene po rin balita may kalap kilog ng Parminggo. Kaya ko po ibenigin to at iti ing News Force Pampanga. King Ciudad Angeles, nakapiyeng metong mga menor de edad, aming komentong bomb threat king social media ay ning balita. King Ciudad ning Angeles, arestado ya ing meto nga menor de edad na netizen, kay bat ning kayang online comment amig dulot alarma at bomb threat panic King Ciudad. Delaing amanuang menor de edad king Angeles City Hall kaya bereng kayang pengari, reng social worker ibat king City Social Welfare and Development Office at meto nga tubod ibat king Public Attorney's Office o PAO. Agpang kang Councilor Attorney Jessel Dayrit, chairperson ning Committee on Peace and Order, bistamat menor de edad jay sangkot, pamurin mga intuliran na ligtas ning makibatan lalam ning batas. Agpang kang Dayrit, may pailalam niya pamurin ning anak kang rehabilitasyon, lalam dareng programa ning gobyerno para kareng juvenile offenders. Agpang king Presidential Decree number 1727, nino man asadyang gawa o magpakalata maling impormasyon dikil king bomba kabilang na king social media, malyaring masukul hanggang 5 banwa at mamayaran hanggang 40,000 pesos o parehong parusa aalang piyansa. Agpang naman kang Police Colonel Joselito Villarosa Jr., hepe ning Angeles City Police Office o ACPO, malyari la namang makibatan reng pengari nung apatunayang mipaboren niya ing karelang anak king gustong gabi. Ing serye ning bomb threats kareng may nga labasang Tuminggo, megdulot takot at kapigaganakan, ameging sangka ning suspensyon ning klase. Pasibayo ng dinikdik Mayor John Lazatin na seryoso ya ing city government, karas king kimut kareng makanining klase ning threat. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. King Ciudad Angeles, 14 na menor de edad. Ing rescue ng Angeles City Government, alipo-lipo karendalan. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. 14 menor de edad king Ciudad ning Angeles ing aligtas king gewang rescue operation ning city government king pamanimuna ng Mayor Carmelo John Lazatin II kapamilatan ning City Social Welfare and Development Office o CSWDO inyang October 14, 2025. King operasyon aduang lalaking menor de edad nga sa Coro king Lele na ning SM Clark at Astro. Siyam naman na lalaki king Malabanyas, Korean Town at Pangpang Market. Kabang 3 babayi king pareong lugal. Reng hanggang sa Coro Kayanakan, Dela king Kanlungan ng Kabataan Reformation Center para king gustong pamanyese intervention ng pong rehabilitasyon. Sinigurado ning city government na isundo ing pamagpatupad kareng programang manyulong king proteksyon dareng kayanakan at kaligtasan dareng anak king komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Maya pabalita kareng minimum wage earners. Mitas sing sweldo lalong ng bayong wage order ay ni report.
Magumpisa king October 30, 2025. Mikadagdag sweldo kareng minimum wage earners king Central Luzon. Lalam ning bayong wage order. Ape palwal ning Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB 3. Ing umento king sweldo magumpisayang 50 pesos hanggang 80 pesos ay patupad king adwang party. Mumuna October 30, 2025, 20 to 40 pesos at kadwa naman king April 16, 2026 at 30 pesos to 40 pesos. Para kilalawigan ning Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, ing bayong aldawan na minimum wage maginyang 570 pesos para king non-agriculture, 540 pesos para king agriculture at 560 pesos para king retail at service sectors. Mukyachating 600 pesos, 570 pesos at 590 pesos kay bat ning kadwang tranche. Samantala, king Aurora, mita siyang 530 pesos ing non-agricultural, 515 ing agricultural at 475 ing retail at service king sweldo na mabot 560, 545 at 515 pesos king April 2026. Kaya be mo naman king wage adjustment reng abe bale makatanggap 500 pesos sa dagdag ke sweldo king minimum wage nya maginyang 6,500 pesos iti manibat October 30 lalam ning bayong wage order. Agpang kang RTWPB 3 Chairperson at Dole Regional Director Geraldine Panlillo, mera pating konsultasyon kareng grupo dareng talapagobra at employer bayo pepalwal ing bayong wage orders bang asiguradong makatarungan at agyuyag ipatupad reng kumpanya king Region 3. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Metong kareng kampanyang pasiklangan kareng eskwela ing anti-bullying lakwas na kareng kayanakan. Ay ni report ng Patricia Mamang. Metong niya i-Councilor Attorney Jessel Dairet ning Ciudad Angeles kareng megsilbing speaker king ganapan na forum as Safe Schools, Strong Leaders, a Youth Anti-Bullying Congress king Systems Plus College Foundation inyang milabas sa Paruminggo. Keti, dinikdik ning abogadong konsehal ing ulaganing batas laban king bullying kareng eskwela. King kayang pasyag amikitemang bullying and the law. Dinake ng Dairet kareng student leaders iba't kareng niyayaliwang pribadong eskwela king syudad, reng karapatan at pakibatan dareng kayanakan, lalam ning batas bang apanatiling ligtas at safe ing environment kareng eskwela. Tinagun mo naman king programa, dinaangila City Vice Mayor Amos Rivera amemye mensaheng pang-inspirasyon. Ing content creator ay Jericho Arceo at Pastor Rude de la Torre, amidake kebalwan, dikil king bullying. Ing aktibidad, penimunane ning Rotary Club of Angeles Kulyat, ACAPS at Systems Plus College Foundation bang amuyutan la rin kaya nakang leader bang maging talapanyulong ning respeto, disiplina at malasakit kareng-karelang eskwela. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan. 60% na rin Pilipino, mimimwa king korupsyon agpang king Okta Research. MRF king Sapang Balen, planong gawang Bamboo Park. Walter Mart, mabalakat, makabuklat na.
Dini pa rin balitang Kapampangan. Agpang king latest Okta research, 60% na rin Pilipino ing mimimwa king malalang korupsyon king bansa ay ni-report. Pepabalo ning Okta Research na anam kareng bala nga pulong Pilipino ing masusuklam o todong mimimimwa king lalalang korupsyon king bansa. Agpang king survey agewa inyang September 25 to 30, 2025. Agpang kang Okta Research founder at President Professor Ranjit Rai, may kisan metong king survey reng 1,200 respondents iba't kareng niyayaliwang parti ning bansa. Base king resulta, 83% na rin Pilipino ang susuporta king takbang ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alabanan ning anomalya, partikular na ing pamagbulgar kareng issue king kilub na ning gobyerno. King pamagaral, 60% ing sasabing panandamanda, ing pangasuklam o ing matinding kamwa king korupsyon. 30% naman ing makaramdam takot at kapigaganakan, 9% ing malulungkot at 1% naman ing manatiling positibo king issue. Pinunto na mo naman ing Okta Research na mas matas ing level ning kamwa karenghane daring millennial at Gen Z ayang manyubong kanu kareng anti-corruption movement. Dagdag paketi, marakal kareng Pilipino ing mas magtiwala king meto nga independent commission bang imbestigan reng anomalya imbis na reng tradisyonal na institusyong politikal kalupan ning Senado o Kamara. Kaugnay na niti manyawad yang panupaya ing Malacanang king publiko kaugnay ning investigasyon kareng kaso nga ting kebalwan king korupsyon. Eya kanung makanita kalagway ta agpang kang Yusek Claire Castro. Kailangan pa mo kanu ing gustong proseso at matibe ebidensya bayo mikaswan ing ninuman. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Lalam ning liderato ng Mayor John Lasatin, inumpisan ing disinfection at inspection kareng publikong eskwela ay ning balita. King Siyudad ning Angeles, inumpisa ng Mayor Carmelo John Lazatin II ding malawakang disinfection drive at building inspection kareng pampublikong eskwela at daycare centers King Siyudad, katukining pamagtas dareng kaso ning influenza-like illness. Inyang October 16, 2025, formal yang inumpisa ning aktibidad keti king Gueco Balibago Elementary School, king pamanimuna ning City Health Office, City Epidemiology and Surveillance Unit, City Sanitation Team at City Engineering Office. Gewa ning sanitation team ing malawakang pamaglinis at disinfection, kabang merapat mo naman ing structural integrity inspection dareng engineers bang asiguradong safe laring building. Asahan mo naman gawan ng kaparehong aktibidad kareng aliwapang pampublikong eskwela at daycare centers kareng tutuking Aldo. Ing proyekto marapat siya king pamakipag-ugnayan king DepEd Angeles nung nukarin pansamantalang sinuspindi ing aliwang klase kada cluster bang agawa ing disinfection at inspection na maaabala ing academic calendar. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya katang silipan ng initial inspection kareng apulong parul as sumabak para King Giant Lantern Festival 2025. King report ng Patricia Mamang. Eksaktong aduang bulan bayong pekaan tabayan ng Giant Lantern Festival o GLF 2025 king daratang nga December 13. Meto nga initial inspeksyon ing gewa ning Barangay Accreditation and Regulatory Committee kareng partisipanting barangay inyang October 13. Kapag nasaning inspeksyon nga sigurado nga tsula king gustong proseso ning pamangawa king karelang kanya-kanyang parol para king 117th edisyon ning ligligan parol. Keti, linawin ning Accreditation Committee reng niyayaliwang parti ning pamangawang parol, kalupaning frame at rotor, pamagkanang bombilya at reng paunang electrical works. Penny muna ng Chairperson Hill Pamandanan at Co-Chairperson Minardo Soto Jr. ng inspeksyon. Kaya bereng tubod, iba't king GLF Secretariat at City Tourism and Investment Promotions Office. Reng partisipanting barangay ngening Banwa, reng barangay Bulawon, Kalulot, Del Rosario, Del Pilar, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia at Santo Niño. Pare-parehong magsumikap manatad peka masanting at peka makinang
na nga obra. Ing Giant Lantern Festival, balaw siyang maging simbolo ning mabanding kultura ning San Fernando. Abano-abano ang akakit, daring lokal at foreign visitors at mamiesayaking turismo at ekonomiya ning syudad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tuto, King Balen, susuyo. Maragul na lang Mabalacat City Mayor Jeld Aquino, programa nga pairal di kayang administrasyon kilob ning 100 days. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Maragul ng Mabalacat City Mayor Jeld Aquino king kayang 100 days report agenapan king Tabnuan o dating munisipyo programang matagumpeng gewa o apairal karas king larangan ning kabulasan, edukasyon, kapayapan o peace and order, social services at kalinisan. Metong kareng matagumpeng proyekto ing cleanup drive king materials recovery facility o MRF king barangay Sapang Balen. Sa usaping naman pong pagpapanatili sa ating kalinisan, nagsagawa po tayo ng cleanup drive sa ating MRF facility ng Mabalacat City sa barangay Sapang Balen. Naabutan po natin ng lugar na napakabaho at may gabundok na basura. Ngunit sa tulong po ng ating mga kawani at kasamahan sa komunidad at kasama rin po ang ating sendro, palakpakan natin ang sendro, na isaayos na po natin at nalinis na po natin ang buong lugar. Lalam ning kayang administrasyon, akit ne ing malinis at maluwalas a MRF. Agpang kang Mayor Aquino, plano ning city government na gawa niyang environmental o bamboo park ing amanong MRF bang maging bayong pasyalan dareng resident. Pwede yang gawin environmental park or tinatawag na bamboo park na kung saan yung mga bambus kasi alam naman natin nagkumukuha ng mga moist at yun na magbabawas ng mga yung amoy sa kapaligiran po ng barangay Sapang Balen. Mayor, nabagit niyo po yung social pension yung sa programa niyo po. Dumami na po ba yung mga bibigyan ng social pension na yun? Siyempre, we're still working on this year's budget, Kung ano yung nadatnan natin, meron na nakaprograma dyan. For next year, mag-iiba na po yan. Marami pong senior citizens ang tatanggap ng social. Pinuri na mo naman ng alkalde ing suporta ng sangguniang panlungsod at ng Vice Mayor Jun Castro. Alam niyo po, ang pagbibigay ng attribution na hindi lang po sa atin, hindi lang po sa ating tanggapan, kundi po sa lahat ng mga namumuno natin sa siyudad na Mabalacat. Nandiyan po ang ating butihing Vice Mayor Jun Castro, sa lahat mga councilors natin, mga department heads, na walang sawa pong sumusuporta, nagmamalasakit, nagsasakripisyo para po may sakatuparan ng pagbibigay ng tunay na serbisyo po dito sa ating syudad ng Mabalacat. Kabang may nga ko naman ni Vice Mayor Castro, abalaw sa maging kayaduangan, karas king panyulong ning syudad. Kalupanahan naman ng dati, 101% susuportan ko naman ditang iganagan ng programa na nagkakatamang Chief Executive, lalong-lalo na retang makasawop king syudad Mabalacat ang po karing kami sasakupan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Manatili makatutok ing weekend edition ng News Force Pampanga. Get ready, runners! RMFB 3 AG Palayan 2025, happening on October 18th, 2025 at Robinson Star Mills, Pampanga. Join the fun and excitement with 10km, 5km and 3km categories, perfect for every runner. Enjoy exclusive race inclusions, 10km finisher shirt, running shirt, medals, race bib and certificates. Don't miss this chance to run for fitness, unity and purpose. Come and join us. Register now for RMFB 3 AG Palayan 2025. See you at the starting line.
Dini pa rin balitang Kapampangan. Kabalen, nino imbisang maging meto nga pulis kay kayo. Binuklat ning PNP ing recruitment process para kareng migit 6,500 abayong pulis ay ni balita. Binuksan na ng Philippine National Police o PNP ang recruitment process para sa mahigit 6,500 na bagong pulis sa ilalim ng calendar year 2025 attrition quota. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin pa ang hanay ng kapulisan. Ayon sa PNP, may kabuuang 5,639 slots na inilaan para sa 17 police regional offices sa buong bansa, habang 900 slots naman ang nakalaan sa mga national support units gaya ng Anti-Kidnapping Group, PNP Drug Enforcement Group at marami pang iba. Sinabi ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na bahagi ito ng patuloy na programa ng PNP upang mapanatili ang professionalismo at mapabuti pa ang serbisyo sa publiko. Hinihikayat din niya ang mga kabataang Pilipino na may malasakit sa bayan na mag-apply. Sabay paalala na libre ang proseso ng recruitment at walang sino mang individual ang otorisadong manghingi ng bayad. Samantala, tiniyak ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Chief ng PNP Public Information Office, na magiging transparent at patas ang buong proseso ng application. Pinapayuhan ang mga interesadong aplikante na subaybayan ang mga opisyal na Facebook pages ng PNP Recruitment and Selection Service o PNP RSS, Regional Recruitment and Selection Units at National Support Units para sa kumpletong detalye ng requirements at schedule ng aplikasyon. Sa hakbanging ito, pinatitibay ng PNP ang layunin nitong bumuo ng mas matatag, tapat at maaasahang kapulisan kaagapay ng sambayanang Pilipino sa pagtataguyod ng bagong Pilipinas. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tuto, King Balen, susuyo. King Siyudad Mabalacat, pag-celebre niya yung aldo na rin katutubo o rin kapatadtamong ayeta, King Marcos Village. I need report. Sentro ing makuleng kultura dareng katutubong ayta, king pamagmasusi king Indigenous Peoples Month king siyudad na ning Mabalacat, inyang Martes, October 14, 2025. Ingaman ang aktibidad, pwede muna ning city government, king pamuntok ng Mayor Jel Aquino. Tegunan deiti reng miyembro dareng niyayaluang katutubong komunidad at reng opisyal ning city government, keti king Sitio Lahar, Barangay Marcos Village. Lalam ning temang Weaving Culture, Enriching Future, empowering indigenous communities as the bedrock of sustainable development. Kapag nasaning selebrasyon na kilalanan, ing maulagang kontribusyon na rin katutubo, king komunidad at pamanyese king kalikasan. Bida king programa ring makuleng tradisyonal at terak, sining at ritual, apapakit king mabanding kultura na ring aita at aliwapang katutubo king siyudad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tuto, King Balen, susuyo. Kaya kata na laman silipan ring artworks, Avenida King Luzon Art Fair 2025, King Tarlac. King report ng Patricia Mamangon. Punong-puno ng kulay, creativity at art vibes ang 4 na araw na Luzon Art Fair 2025 na matagumpay na ginanap noong October 9 to 12 sa diwa ng Tarlac at Bulwagang Kanlahi. Very important because art is our culture also, diba? So we need a platform for that. Lalo na ngayon na sobrang daming negativity in the world, we have to be strong as a nation and we have to, be in touch with who we really are. Spearheaded ng provincial government ng Tarlac, nagtipon-tipon dito ang mahigit 600 artists at 31 exhibitors mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon, mula sa mga batikang alagad ng sining hanggang sa mga bagong henerasyon ng artist na may dalang fresh and fearless ideas. Ay nakasuporta sa ating mga artists na talagang gusto natin sila mapakita sa mundo, makita yung mga maraming tagumpalang artists dito sa ating rehiyon, sa ating probinsya,
Kailangan lang ng lugar na pwede sila mag-exhibit sa creatives industry natin. Kaya nakatutok po ang provincial government sa ganitong mga industriya. Isa sa mga featured artist ay si Alvaro Jimenez ng Bacolor, Pampanga, ang tinaguriang Letras y Figura sa Master na kilala sa kanyang intricate at symbolic artworks. Kasi kailangan natin yan, kailangan tuloy-tuloy. Filipino artist, kailangan it should be para ma-expose tayo sa buong mundo na tayo ang pinakamagaling mga Filipino artist. Kasama rin sa mga standout ang Gen Z artist na si Joshka Tolentino na hindi lang nag-exhibit kundi gumawa pa ng kulitan-inspired artworks on the spot para sa mga bisita. Nag-offer po ako ng free kulitan script, which is yung script nga po ng Kapampangan or Indigenous Writing System of Kapampangan. Ito po ay, yun nga, sobrang ganda po kasi ito po ay isang malaking platform for mga malalaking artists na aspiring artists. So parang I can say po na pantay-pantay po lahat dito. Bukod sa art showcase, may Luzon Trade Fair din na sabay na isinagawa upang i-promote ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. For this year, we invited 31 exhibitors and more than 600 artists. So we're very happy. So it's still the same heart as Miss Mel, how she started it. So we're continuing it. So yun naman, mas malaki lang talaga ngayon and mas maraming activities like the Likha Fair and other communities na dito sa Tarlac. Ayon sa mga organizer, nagsimula ang Luzon Art Fair noong panahon ng pandemya bilang support system sa mga artist na nawalan ng oportunidad. Ngayon ay naging taunang tradisyon na patuloy na magbibigay ng espasyo para maipakita ng mga artist ang kanilang talento at passion. This is Patricia Mamangun on the spot. Abe, puri mo akit ng aktual na proseso ng pamangawang tinape? Libre ang yampang yan ng gardenia, ay ni-report ng Patricia Mamangun. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Bread Month ngayong Oktubre, inimbitahan ng Gardenia ang mga miyembro ng media para silipin ang kanilang world-class bread making facility dito sa Mabalacat, Pampanga, isa sa 4 na planta ng Gardenia sa buong Pilipinas. Proud na ipinakita ng Gardenia ang kanilang malinis, automated at hands-free na proseso sa paggawa ng tinapay mula sa sponge mixing, fermentation, dough molding, baking, slicing, hanggang packing. Lahat ay dumadaan sa modernong makina at teknolohiya, kaya't siguradong ligtas, sariwa at consistent ang bawat tinapay na napupunta sa ating hapag. Gusto naming i-showcase yung modern bread making, no, ng Gardenia, na ito po ay ngayon hindi na po ito mano-mano, no, untouched by hands. And this is also a form of our corporate social responsibility kasi it's not just solely yung plantor, ano po, yung showcasing bread making process, but also we teach them good nutrition, no, healthy eating and proper sanitation practices. Ang state-of-the-art plant ng Gardenia sa Mabalacat ay kayang gumawa ng hanggang 375,000 loaves at buns kada araw. Bawat batch ay may 1,000 loaves at may 2 spiral cooling towers na sabay na nagpapalamig ng 6,000 loaves. Impressive, di ba? May mga checking tayo, double checking, no? At the same time, then ipapack natin. And of course, hindi mawawala yung metal detecting natin just to ensure na wala tayong metal contaminants sa bread natin na ilalabas. Because priority, katulad ng question kanina, kaya din ang advantage nito, we assure yung safety ng ating produkto and integrity ng products natin with this process using advanced technology.
Bukod sa pagiging bread factory, nagsisilbi rin itong learning destination para sa mga estudyante, pamilya at iba't ibang grupo na gustong matutunan kung paano ginagawa ang paborito nating almusal at merienda. Basta po merong tayo open ang school year, no? Usually ang peak season po kasi ng mga field trip ay starts in October. No? So, towards hanggang February na po yan of next year. Lagi pong ganun yung peak season. Kasi yun po yung mga nakaprograma nila na schedule for field trip. Kung interesado kang mamasyal o magpa-schedule ng plant tour, bisitahin lang ang website ng Gardenia na naka-flash sa ating screen. This is Patricia Mamangun on the spot. Manatiling makatutok in weekend edition ng News Force Pampanga. Deni pa rin balit ang dapat tamong tutukan. Kaya katanimang silipan ng mayong pasyalan Theme Park, King Lubao, King Reporter ni. May bago at exciting na pasyalan sa Pampanga. Ito ang Pradera Islands Theme Park sa Lubao. Kung naghahanap ka ng lugar na suwak sa buong pamilya, tropa o special date, dito mo matatagpuan yan. May 25 rides and attractions na pwedeng subukan mula thrill rides hanggang sa mga nakaka-relax na paligid. Maluwag ang grounds, maraming open space para maglakad-lakad, mag-picture taking at mag-enjoy lang sa fresh air. 3 restaurant na bukas ngayon at may isa pang naghihintay pang mag-open para mas marami pang pagpipilian sa pagkain. We have currently 25 rides and attractions.
And we have big ones, we have small ones, we have attractions for small kids, we have bigger rides for the more grown-ups. And we still have the 2 attractions to come. And we are planning to have them ready around, now I need to take care of what I'm saying, but something like the beginning of December, we should be fully equipped and finished with all our rides and attractions. So we are waiting to have a big duck ride, and we are also waiting to complete a water flume. So yeah, this will be coming up. Karaniwang entrance fee plus ride all you can ay 1,500 pesos para sa adult. Pero may promo ngayon, 888 pesos lang sa entrance fee plus ride all you can para sa adult. Talagang swak na deal na ito, lalo na kung marami kayong kasama. Special rate din for kids and senior citizens. May parade at mga show tuwing Sabado at Linggo. Ideal para sa mga gustong may live entertainment at iba pang performances habang naglilibot sa park. Yes, everybody is already very much welcome to visit. We are open every day, and we are doing promos. We are also planning to have our kickstart for the Halloween starting the 24th of October. So please follow us on the different social medias and keep you updated. We have very good promos going at the moment to make sure that everybody is, everybody is ready and able to come and visit us. Hindi lang rides ang pwedeng ma-enjoy dito. Pwedeng maging bonding moment ito ng pamilya o barkada. Hindi ka mauubusan ng makikita at pwedeng gawin. Tips para sa mga first-timers, magdala ng comfy na damit at sapatos dahil sa mahaba-habang lakaran. Pradera Islands Theme Park sa Lubao ay hindi lang ordinaryong theme park. Pinagsama-sama ang saya, ang kultura ng Pampanga at banding sa isang araw na puno ng saya at mga alaala. Kaya kung naghahanap ka ng bagong lugar na pwedeng pusuan ng barkada o pamilya, ito na yan. This is Patricia Mamangon on the spot. Bibuklat ni ikatlong Walter Mart keng Pampanga at 45th naman king Mabilog Abansa. Pakibaluan tamo nung nukarin niya itiking report ng Patricia Mamangon. Official ning makabuklating 45th branch ning Walter Mart Aatupan ketiking Barangay Dawu, Mabalacat City. Migit king 70 stores, reng at Chuketi, kabilang na rin paboritong brands, kalupa ning Abenson, Watsons, Mr. DIY at syempre Walter Mart Supermarket ang pang food court. At yula naman reng Sikata Pipanganan, kalupa ning KFC, Mang Inasal, Hapchan, Dunkin at Marakal Pangaliwa, bonus pa ating Nike outlet para kareng maninton discounted stickers. Marakala Kabalen ng Tinagon king grand opening ngayon October 16 nung nukarin ay enjoy ding mga regular promos, freebies at hanggang 50% off kareng halos ega-naganang tindahan. Today, we open Walter Mart Mabalacan. Ngayong araw po na ito, October 16, 2025, 10 a.m. Nagbukas po tayo sa publiko para sa ating mga kabalen dito sa Mabalacat, Pampanga. Ayan. This is our 45th community mall. Pang 45 na po ito across the Philippines. Pero pangatlo po ito dito sa probinsya ng Pampanga. Pwede mo na niyang pamamuklat reng Walter Mart Executives kayabe din ang Mabalacat Mayor Jel Daquino, Vice Mayor June Castro at reng miyembro ng Sangguniang Bayan. Alam niyo po, ito po ang nagpapatunay na kami po sa siyudad ng Mabalacat sa pamumuno po ng inyong lingkod, Mayor Jel Daquino, Vice Mayor June Castro at mga konsehal po natin. Nandito po si Councilor Ike and Councilor Marjorie na kami ay nandito para ipakita ang buong suporta
ng Mabalacat City ay investor-friendly. Yan ang number one natin, prioridad sa mga investors po natin. Actually, totoo yung nabanggit ng ating butihing mayor na kung saan malaking tulong ito sa employment dito sa ating syudad. At ang administrasyong Aquino Castro naman ay pro-development kami. Na kung saan inaalalayan namin yung mga investor na pumapasok at sa lalong madaling panahon, inaaprobahan namin yung mga permit to operate nila. Neto nga ba yung shopping spot na naman? Ing Buklat para Karaing Kapampangan. This is Patricia Mamangon on the spot. King Ciudad, San Fernando, selang yanala reng pamaskong dekorasyon bilang umpisa ng selebrasyon ng Pasko. Ay may report. Opisyal na lang selang yan, reng makuleng dekorasyong pamasko king syudad ning San Fernando ngayon Huwebes, October 16, ketiking City Town Center, Barangay Kadulot. Ing seremonya, penimunan ning Mayor Vilma Caluwag, Vice Mayor Brands Gonzales, reng konsehal ning syudad, at reng lokal parol makers, king seremonya light up, amemye saya, at sala king mabilog a syudad. 5, 4, 3, 2, 1! Right! Ladies and gentlemen, masayang Paskong Fernandina! Keti, kinilala ang gelingan dareng matenaka na lantern maker sa ginusal at pepakit ng karelang talento king pamangawang parol adin na Mark Nino Flores, Arvin Kiwa, Rolando Kiambao at Marlon Taya. Nagpapasalamat ako sa mga lantern maker natin kasi talagang pursigido silang laging ginagalingan para mapaganda at mabigyan ng tuwa ang bawat manonood dito sa siyudad ng San Fernando. Agpang kang City Tourism and Investment Promotions Officer Ching Pangilinan, patunay tradisyon iti na tunay yaping lantern capital of the Philippines ing San Fernando. Kabilang king top 15 best places to go for Christmas inyang 2024. Lakwas na ngeni at pagsadya niya ing antabayanang Giant Lantern Festival. Siyempre, taon-taon, gusto ng ating butihing mayor na si Mayor Vilma Caluwag na magbigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan dito sa San Fernando at lahat ng mga dumadaan at pumupunta sa syudad natin. Kasi nga, isa tayo sa mga naitanghal bilang isa sa mga top 15 best places to go for Christmas, lalong-lalo na noong nakaraang taon. Kaya every year, kailangan mas maganda yung mga Christmas lanterns natin bilang suporta na rin sa ating San Fernando lantern making industry at bilang isang promotions for our Giant Lantern Festival. King San Fernando, ramdam na indiwa ning Paskong Fernandino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang totoo, King Balen Susuyo. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng DNN TV44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Yako po Beniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susu.